saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni sialilika mwendo wa saa 3:30 masama Afrika ya umiloni wa sua ala ni mabika masaa maseo mbike na kunengelelia Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umundi na nienda ukuthocha tukwatianie imwe ginya muthia twatianie ndini wa Facebook ila ni Mutongoi TV, YouTube no twatie bala utwithia ndini wa Mutongoi TV official na indi tunenania kwisila nambani ito tumane mukubie ili 315 wala kundethe cia kwanza ya meko ni Sharon Dinda nyinitwa Faith Mackenzie wa Mutunga twambe kuona Mauvoo alangumbanisia muthenyani wa umundi na ala tumanengete uliku ala tukumbanesie ni vamwe na ndongoi cia ukamba kukulwa sithiwe na walanio museo yulu wa uteti wa mwaka wa 2022 enendi makaunti ya Masaku kukulwa matonywe nzanzo ya corona. Yungale cia ukui ni kwithwa ikua ciusuitie. Na mwenendi umekuya mitaboni kusovya makili mailobia kumana na uimi wa tree tomato. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia na udhocha ingi tutambanie imwe ginya muthia. Ndongoi nene siaki uteti ilembetani ya ukamba na muno ila sithia wanthini wa maundu ma uteti wa yulu ni siendeka kusovya ngwatanio ye mwanya ya kunenea undu ilembeta ye ya ukamba yibangite kukonia maundu ma uteti wanthi ino na muno kukonia usakwani ula ukite mwakani wa 2022 ainena ebinda ila watu aisia iseso ya kubingwa myako skuluni imwe kisioni cha Makindu munene wa bukumisilikali ya county ya Masaku Mwengi Motuse ni wenda ndongo ilembetani ya ukamba kuikithia nisievanga kuikithia utongoi na usumbi ula ukoswa mwakani ukite mbai ya mukamba ekethi wa silikali ni isu na indi mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge ni watumbanisia ngewa isu kwa uliku ndongo inene cia kiuteti ilembetani ya ukamba na muno ile sithe wanthini wa siasa cia yulu ni sikuendeka kusovya ngwatanio ye mwana ya kunena nyondo ilembeta ye ya ukamba yivangite kukonya siasa cia nthi ino na muno kukonya usakuani wa mwaka usitukite wa 2022 ainene vindani la watu wa Asia eseso kuvingwa miako maskulu ni amwe alaumeti ilovia kumaili yangu atinona nana ima skulu ni meki sioni cha Makindu munene wa thuku misilikali ni akaunti ya Masaku wakili Mwengi Mutuse ni wenda ndongo ilembetani ye kuikithia nesi evanga kuikithia utongoi na usumbuloko so mwakani usutukite mbai ya mukamba ikethe wa silikali ni isu Ongi mwengi ni wenda kila ndongo ilembetani ya ukamba ikonywe unena nyani wa undu mbai no yelete kwivanga vate usiwa ivathokonyosea miungamo ya tete kivathokanyo nundu amwe matongo ikuko na kithuita moma ilete kukonyo unena nyani u ni undu tona kutuma ilembeta ye ya utongo-ini wa nthi ino twenda tukulie ndongo cia Kenya na andu maitu monthe nikenda yu twalea kwivanga ta andu mbai ya kamba twalea kwivangila ba na andu malea kunena nyanesa mainengane ndaya mwambia kwasia uni munene uni munini andu maanika twapitisia ba nundu Kenya niende na kwivangwa na nene na nesi kilangu nena twapitisia ba silikali lenge andu maitu metha matebo na ni usio yu andu manenanie na mainengane ndaya na kuyeka kuwa kana kwi andu mailie na ange maili ndini wakilachaoneka ta kukuna ndongo ya Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka mwingine wa asia ene ndema ya ilosa kwa ndongo imisingi ni asiama indi kukonya mivango ila menayo ya maendeleo baingwa chama kieta maendeleo mazia kana baingwa chama chaka alelo baingwa chama kiaka skulu baingwa chama kieta akiwu na kila mekwenda yumenda utongo yubenduke tweka kathi wobo wa siama tukathi wobo wa maendeleo ala matono tethia andu maitu ani wotu ukulia andu maitu monthe mekila bandu tunenanie eka kunenania ki chama tunenania ta akamba alama chama cha blue alama chama cha green alama te chama alama chama cha yellow monthe metane nundu kila mundu ena woni nikienda tumye woni nundu twalea kwivanga kula tuendete ni tuvangwa na andu maitu ni mekwa nundu tukuona ndo sumbi uvangwa na itu isikila kiende no vangwa
Onge mwingi ni watula muti atiti alame kuoneka maikwatiania na serikali ya katiko uvakuvi na vayingondu munene mona nyama kusitie kuwetele mbetani yi aiweta amwe makusesya maundu kuitethya moene na angi kutethesya andu ma mukono wo utena kila chaile kwikwa ayenda kamba kusaku andu mateyendete. Ikwatika no mundu umwe akenda we na mukau twamwambatia na tukamanya ithi tukakwata chao yuke kisikana ni mumbelewa sasa inginye ni itumani ni zani zoi ando malika utongo iliki mama waki nano kila muthenya twendete ya mukamba na sindu sianwa na bala sikwane wa mwibo na akamba mayumenu kiseke ko matete hata rati wendi ni na mona me gugu na nindeke. Thank you very much Mheshimiwa Mbalu nindeke. Kavindani kaumwa ingine wawetamia kwa maskulu maingi tailie nae na ingita ikiwango ni cha kuvaluka. Na nituonete nesa biyo kana katika maskulu maitu nundu maskulu wamo maitu maambe wetene. Kwina thina munene muno wa miako ela yikuo katika maskulu. Miako ni akiwe na yuni nguu onemwe ni ndiambe ni ikasizwa nesa ni engineers. Yale ni ukondemnwa. Nasiana situ si dhinana valaki tumini kiwenda serikali kusila muvyane wake somo kuangela kimanza cha mbesa ilenenga na maskulu ni mamu singi na lama secondary nekana kutethesya kwa kailasi nekana kuikithia maniwani masomo ya moidhulu lukoni maseo na tuendo kule serikali nikenda ona mainenga nembesa ya CDF at the ministry level to set aside yumbesa sia utethesya maskulu maitu nundu wa miako kila skulu tumetenge mbesa tutenga mbeza sia free primary education tutenge mbeza sia miako nikenda maskulu maitu matona kwakwa nikenda sia na situ ito noso mya kundu kusio one mathematics but they like social studies they like social studies give me the duster. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma skulu ni wa musingi wa yemwa ulawe Makendo kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Ikuwa ya wa corona muthemba wa Delta niende na kwikinya kauntini ya Masako wala Dr. Lucas Move ulani ofisa munene wa elesya kana utalo munene wa andu ala meukwatwa ni wawusu ni uende na kuongeleka Move ni umewitano kwa enendi kukwata nzanzo ya wa corona ni kana kutethesya kuthesya ikumbo ya wawo yela yende na kukila okila muthenya. Daniel Mongela ni mwandiki witu wa Mauvoo. Kilungu cha mengu thanthatu yulu wayana cha enendi ala kwevinda ye maende na kwikombelwa ne kuwa ya wa corona maende na kwikombelwa ni nzevenzao ya wo muthemba wa Delta valandini waonenania we mwanya na kisezeki avisa munene muveani wa utheu na uiti kauntini ya Masaku Dr. Lucas Move walesekana utalo munene wa andu alame ukwatu ne kuwa yu wende na kusiwa va kauntini ya Masaku kuicha na kuituka. Unfortunately nitukwatitela kuita Delta virus ni tuna isolate katika lab yetu tuona kweli uwula wiko Masaku mwingi ni ile kuita Delta virus. Delta virus ni awete to India ila yedhigo na ikumbingi na katika samples situ tuedhi 60% ni Delta virus pa Masaku na kila bandu uwo wiko wa Delta virus. Na Delta virus ni tofauti wa nini lengi jambe. Nundu Delta virus yuka na dalili tofauti wa nini lengi. Nundu ye na ikusia metuki na dalili siayo incubation ya ni kuka na metuki kukethia within 3 days 4 days uminio kwa no semba metuki ukaunenga symptoms. Daktari Move ni wonya witano kwa NND kukwata nzanzo ya wa corona nikenda kuthesya ikumbo ya wo yela yende na kukila kila muthenya ndaunya witano kwa NND alama namba ukwata nzanzo kwiyumelia masivitali na kuosa nzanzo esu ndaweta kana isuno nze yayoka ya kusinda ekuaje eni ngwasekana wa corona ni mwingi nuende na kuongeleka na undu wongelekete ni wote ukuli ando maende na kwisi ya usu nundu kila muthenya tukiyo kwata cases ithethe owe 10 umonde tukwati 13 cases na bwitina tena wingi wa andu makwatikania me positive actually the number ya andu 40 nina kwatikania muthenya omwe kwa undu tuende i graph ni jongelekere ni kuona ni uongeleko wa corona
ko we are now tendete katika peak ya uhusu yu ukulyo wende na kunyo kwa NND kuatia mitaratala ila jikitu ni MOVEA wothe na wima wa mwi ni kana kukitana na wowo va kaunti ya Masaku uyukaitina wa NND ngi kwithiwa maende na uvuthisia na kweka kuatia mitaratala isu tilas mosungwe ni kana wisi we mwene nundu niwe wale the win charge kana ungamia afya yaku nitu kukulia wetwae we mwene wendo thambe moko utemu ungamia ni mundu wiki ya mask wote utindo sungitwe nigo itema yitea kuvuthisia nangi mukakanya ndakanwa ndesa kuigwa ukanyo. Daniela Mwongela, Mutongoi TV, kauntini ya Masaku, kuma sivitali ni munene wa Machakos level 5. Tuongewani ya maundu ma corona ni kana serikali ni yetikilia ngalesya ukui wa NND kukua susuitie kwambia wa kwambililia ukite Minister Muveani wa ukui ya siaki ni kiutethesya kukilia MOVEA na ula withitwe uikua akuangale itausuite kuma mwaini wakatatu mwaka muthelu ila wa corona wabikie bandhi ya Kenya. Joseph Kitheka nukutuelesya. Kuma ile kwe ya corona ya vikie va Kenya kwe mwaka muthelu wa ngili ile miongo ile mwai wa katatu MOVEA wa kuiwithi tukati wa mevia imwe ila ya kunikie muno kumana na ikuwa hii kwe umunde serikali kwisira kula ku MOVEA wa ukui ni unyo wendekithio ula ukonika tahotonya kukilia ingi MOVEA wa ukui na ula wende na ukonika kwa vanene. In an attempt to strike the balance between maintaining a vibrant transport sector and the duty of care to secure the safety of Kenyans, the ministry and the transport sector stakeholders have agreed on the need to have a self-regulating mechanism to ensure that operators comply with the protocols. One tina wa munini wa minister wa ukui Chris Oburu kuhetakana wa kwambililia ukite ame kwambililia kwitikilia ngalisia ukui kukua otatene wanakuithi wa vena mitatala ila mekuithi wa mainenga na hivikie na kuatiwa ayuhetakana alama tenvikie na umiatia na mekuwasi wa matambia maima kimia o wanakuvikie kuvena mavolo wa ma ukui. The Minister of Transport will in the coming 3 days be signing a memorandum of understanding with the operators, which will ensure they comply with the protocols as they resume the full conveyance capacity. We are in agreement that the Federation and associations will immediately introduce self-regulation that will allow full capacity from Monday, 9th August. That's from Monday next week. And that any SACCO which will be found violating the protocols will have its license revoked. Na mwene ngwataniyo ngalisia ukui maviki ya kwathana kana nimekuithi wa mayati ya mitata yonde ile kwalanyo ni MOVEA wa ukui wanakuithi wa ngalama ya mauta mangali ta meyulu muno. Kishikia kwamba tumeongea na watu wetu na tunaenda kuwaeleza, na hiyo itakuwa baadhi ya vitu ambavyo tutasign kwamba nauli lazima itakuwa ni ile affordable, lazima irudi chini ndio tuweze kubeba vile tulikuwa tunabeba watu kitambo. Lakini tusisahau kwamba naye mafuta imeongezeka sana. Sijui kama mnajua bei ya mafuta imeenda kiasi gani. Kwa hivyo tungependa kueleza kwamba nauli tutajaribu tunavyoweza hiyo nauli irudi chini. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV, nita wa Joseph Kitheka. Muyumbe wa mwingi ya dhuloni wa Sua Charles Nguna na ikundi ya Alliance Old Boys Association ni meyumilia na kutethesya mumanyiwa Paul Morris Mwanzia ula unaemetwe ni kulika skuluni wa Alliance High School kumana na maumu ma Ilobia. Mumanyiwa uni walika skuluni wa Alliance muthenyani wa umundi ambiye masomo ma secondary. Benjamin Mwaka ni mwandiki witwa Mauvoo kumangalikosia kitambasie. Sisi ambe Morris Paul Morris Mwanzia ulamu waniwa kuma kwa mwingi unaemetwa ni kulika class cha form 1 skuluni wa Alliance High kumana na kukosa mbesa sia fees. Umundi ni wali voti skuluni o na kuambisya masomo make ma secondary. Mumani wa o na ula mutiani wa KCP unaina max manana na nana
esie kukwata utethyo kuma kwa muyumbe wa Mwingi West Charles Nguna ula waiva fees wa tamu wa 2017 na eithiwa ingi haika ivya wa tamu ingi ile itialite sia kalenda kama somo ka mwaka huu. Tuetete cheki cha Paul Morris ulo no si Max manana na nyanya katika KCP ile na dhelile na asima ke manetho mateno kwa tumeanu wa kumwete ba hindi la mheshimiwa ne wiye kiyo no na umise visi wa mwaka omwe na niwo tuetete ba skulu na Paul Morris ni wadmitwa ningutongia mwalimu MOVEA wa Alliance school nondo wa kundethethia yulo akana kakwa na ndo alangi mamukwati mkoko ngumatongia MOVEA ngukulia nikananga ngaya matethi nikanamende no tethia ndo angi ala menu milia kukwata mbao kisomo cha mathiwa uu ni vamwe na kikundi cha mathiwa matine ma Alliance kila kithiro kiitethia skulu kwikithia mathiwa ala mena mathina ma fees ni matetheka. And the policy of the Alliance High School is that no student will ever be chased away for lack of school fees. That has been the case when I was here 20 years ago, and it continues. So you can rest assured that Paul Bonzia is going to complete his studies successfully. Kuanana na mwalimu neno wa skulu ni kana vena vatawandu mangoyo lau. Alama ya yumilasya kukwata mbao isomo sia mathiwa mateto na kimbesa sia fees makonga maana siana hii evinda yonthe mbikia ikamina skulu. When a student is joining Form 1 and especially coming to Alliance, the people around him are usually very enthusiastic in payment of fees, but mainly they pay fees for 1 year or even one term. After that they leave them and the students find themselves stranded in terms of payment of fees. My very honest request is for any sponsor is to ensure that that sponsor supports the child from the beginning to the end. And whenever the sponsor has challenges, to contact us so that you could find other ways of doing the same. Umathiwa uu ni katuwa angi bakuve milioni umwe katuno umwe ala kuana na serikali malike class cha Form 1 dhino isezothi na ila inambi wa kwambililia wa chuma ke. We went to a classroom where students were already learning, and that means that whoever is still out there is missing out on something. And so my appeal is that all parents or guardians, please send your children back to school because they are missing out on something. Eliovotia Vilingi wa Mauvoo kuma va kaunti ni Lovi Yonito Benjamin Mwaka. Naendi ni MOVEA kwa alame yumililie na matethi sia Paul. Tuendeani kana mwenendi umwe kuma kisioni cha mitaboni Peter Chalo no sobasia ilobia nzeo kumana na kubanda itunda ya kuongela ndakame mwini kana tree tomato. Peter no kueta kana no sobasia vaita kila chuma na ena wendi wa kuendea na kwa manja biasala wake bala wakuli asilikali kuidhiwa na mawalani wa maseo alame utonyethia ilembeta ya ukamba kuidhiwa yikwata kigu cha kuyana nikana kutwaisia maundu ma uimi. Stephen Mwema ena ilipoti kwa withianu. No watu ndekeo vika malembe tane maingi va Kenya kwa kuli oleo ukamba ukiwa wakana ukamba ni ngalatana ikwatesele ukuma malembe tane langi va Kenya usuni wo woni indi uwo ni wo uungu nengelelia. Savali yako ya kuikithia kanandeto inesi ya uwo imbikisi metabone kauntini ya Masako valani dhiye Peter Chalo ulawisikieta PKA veteka vio kuli kuikithia munda wake ni waete noti mbingisi ya ngili kila chumwa chako sane senekana mutu loke dhisimedho makwa ni mutu utavandanga wa muno kamba tritomato kana mutu wa itunda ya kuongalanda kame na nasama useo wauo. Na peka njuzi kama dhemba budeni. Peter asisi edhi wakana matunda ani maesa wana kutewa muno kamba wana musini muneno wa Masaku inde mutu uondo vandanga wa ukamba utuika wake wa uimino wa monise kana kuma na nande ukamba kwedhi wanasuwa yingi itunda yika vandwa ni kuika nesa na kwedhi wana moyo omuno na kumavusa vali yake ya kumanya onu mutu vandawa yambia. Mutu kubandu okamba ni timu bandi muno. Lakini wathima soko ni mo kamba ni wethia maitewa. Na methi ya expensive muno katunda takaka moto nethi kesi dingi miongo ele kana 15 kana ogethe uite wata 3 shilingi 50.
na nene ndo manai choki ndukela kitu kia na kundukula kungi kema kwa na kuni chao na nina adili na thwa matunda na mineka research ne thia paimbe ya yote za agroveti kumbe ya yuma matunda na bya mutiongo ka grafting na nina adili na thwa matunda no kana umyembe na umyembe na buya na none yekaneza kugwitu kumana na kwithwa itunda yeta imoni andu ingi uimi wayo wina mbesa no kalikantheni wa uimi wayo no kwate mbesa nzio nundu uimi wayo ndwenda utaalamu mwingi kwa mina ningi rute mombe yaku either watema wambo miki akiuni ndikano mithamba njo olange na menu nduni wa mina kweko wizo ka ndio theta mbewezu na ibu ikoneza na kamuthanga kanini wa mina obwika ndukwilila mabutiolo kana kwa ni umeta amate matsekia bayolo wa ilela uendelea unyithite pakive moist after 30 days wona yambia contaminate ndu kingi i challenge bingi nundu no kiwo na ndawa nanu undu wate ubandie cha faili cha lya moro kidenge kuna ndawa growth ya ndithina andu ingi ni maiva wa kila muthia wa mwei ende Peter ni withia wa ese kana kila chumwa no kuketha mbesa kwa ilungu ya miaka 5 itunda lile kaucha iambio cia wasisha bano na malangi mena tutunda tungi yangi meuma kenda akisete for 5 years so you as long as you ambio cia mambe you kaenda utute kila wiki mandate mabigito utute azu na undu utute bana mwangi ndio mande na kwikata kuyana no uyendelela kumela Peter ni wonete osio wa uimi wa trisho mato kwa metho make nundu meikenda kuma amina kuvanda muteu mbesa ni siambia kulika muvuko kwake na yuni we yumite kuongela uvandi wa itunda yini kenda ingilisi ya mbesa even ukenda kutwika million even na yukite yute uba kwitu ndiye mundu ngi wimite kali pabe taboni ndiye mundu ngi wimite kali so you and available so kola ngwadi kwatikana andwa me okulia no nyine kata ni thowacha kindu cha keli ni tunda mwene etho nikweto mantha bandu yini nunga kwata bandu ndo mekiwe kaile kana itatu no kwikia nikenda kwima mutu wa mbesa Peter ni wendie kiwu na kini cha mulasimithisia kuinza kithima na silanga na yuno kukulia mukamba evundise kuketha kiwu nikenda ethe wena evuso ya kuima ona mavinda onthe ma mwaka kiwu cha kwa muno itengemea kiwu cha mbua na chicha mbua nikitekete na masilanga na nikithima kicha kuinza ndi cha underground water na iwe si underground water muno itengemea nondu kwa uwe ko ni na silanga ni na ithima ni na matangi neki yake hiyo ndo mothuthia mwemie yote kana mwithukiza wakwa kana musaize witu kana wenda nima ambe banga kiuneza ika masabu maki uma mina kuyania enda wikata wambie kwika sabu yawe machao lakini nengi no wambie kuima no wambie kwika masabu na kilo kuima nika no focus na kiuenda chanata ko akamba maitu tafadhali baiki ndo tonda kwiko tena kiu kwenana na Peter ndongo isia ukambane ni sithito itovite mondola mevota mbeta kiu sia mina kosa kuwa umundi atongo ina tisa kwa misi ya priorities ugasethi asemba ni tiazindule zo monenge sito muno akauma na sinduli to note thiandu muno umundi ukenzi andu silanga neza for example la silanga wake okuza uto no transform ukambani muno kwesindu ingetinda atekete ko atongo imetu keke masizia muno gasethi ma concentrate no kumanthia andu siwu kindu chino tethia akamba muno ona kutwika ukamba nioneka atanthi numu itatona kuisia ya kindu na kunenga mbesa Peter chalo kuma metabone kauntini ya Masaku ni wimanthia chao chake cha kila muthenya na kwimanthia makili ma mbesa kila chumwa kwa kuthosia na kuvanda muti kana itunda yili itawa tree tomato kana itunda ya kuongela thakame na yu no kuthuthia kamba malike mundani nondo nimeokwata kindu ngiripoti ya Mutongoi TV kuma va metabone kauntini ya Masaku nye nitawa Steven Mwema. Naende Steven Mwema nukuonekana hata ni ya kuya matunda hasu muno naende no uthuthio wiana atakwa ithimba ya mukamba kwithwa twitata kubanda matunda alame kuoneka matabandika ilembetani itu ya ukamba nayo ngewesu yitonanga ibuso yambe tose uthio mwobandi ni wa Mutongoi TV ni thithini wa Vilingi wa Mauvoo ndukathibasa nitusokethetie kwambao tina tinaenge wathi wa mukamba ula wekitumi nembenga
na mbenga yake tendala va Mutongoi TV nondo Mutongoi TV niyo itongoetie kutane kote wadhi wa mukamba wa mbenga na mbenga wadhi ni mprovete ulakilumio kumini kumanisha nungwati yawe na indi likilo wa kuambililia dhinu wa Fresh Monday ni chavya ngwatilo wa kelingu ingumba edition wakati tu ni wendo Wednesday na wakana ni one man guitar live na indi wakatana chiotho kia request yako imukwa imwe na ningi nikilingu cha Benga Nation kuma saa moza na nusu kila mwana gina saa 10 na mwezi ya weyo nikwebwa nije tutongoetie dhini wako tani ya we are the Benga Nation kama na kwa kila kwa mbeli ya wakeli wakati ni wakatana dikotia kilingu cha ni chavya ngwatilo bita DJ Biado wakwito wa moshi ni chavya ngwatilo twende yale. Twinacheva kumutangasia kikuo cha Stanislas Maundu vamwe na Laslas Musyoka alamesianiwe Maundu na Musyoka mei ana Mathias Mbiu na Kastina Nzilani mesianiwe na Cyrus Mbatha, Titus Kioko na David Muthenya vamwe na Evelyn Nduku. Maundu mume wa Sofia Mwongeli na ithe wa Terian Mutheu na Trevor Mbiu. Maundu na Musyoka mei cousins Marecho Mumo, Pauline Wandulu, Jacqueline Mumbua, Meshak Mutua kati wa angi aingi. Muthoni wa Maundu Monica Mutio. Brothers-in-laws ma Maundu mei Paul Mutesia, Stephen Mutie, Lucia Siokao na Catherine Mutinda mei ikaumwa nyumbani ya kusuvia yaku ya Montezuma Machakos Town. Wathandatu wa matuku Mwanza mwi wa nana mwaka wa 2021 kondo wa chathi cha mathiko musikuo utuini wa Kitindini location ya Mukaa Makueni County. Thiomo ina muwo Maundu na Musyoka. Unaitwa nani? Naitwa Kiptrik. Tunataka nini? Tunataka goli. Tukilemewa? Silver. Kikiumana? Basi bronze. Very good. Nataka utoke hapa Nairobi hadi Tokyo, Japan. Are we together? On your marks. Get ready. Go. Unafanya nini? Niko Mombasa road, naelekea airport. Sasa mbona unainama? Nimefika kwa Tazeli Expressway. We, si uende. Niko kwa jam. Habanas. Oya, enda. Sasa hiyo ni nini? Ni tiketi nataka kuoverlap. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Unaweza kusikiza wimbo wowote na free internet kutoka Safaricom. Hata rumba unapata. Mtu akitaka Lingala pia atapata. Kanyimbo za kanisa. Wapi mikono? Mikono. Burudika na muziki kemkem mkononi mwako na free internet. Bonyeza *544# leo kupata ofa yako. Enda online ujibambe na uburudike na muziki unaopenda. Browse bila was na Safaricom. Ni na udhocha ingi tutambanie imwe andu kibathukanio alama konetwe nthini wa sekta ya maundu ma utalii musini wa Mombasa ni maambisi ya mutandao wi mwanya wa kunengane Mauvoo yulua wa corona nthini wa MWEU va Kenya. Obisa munene wa chama cha alama thukuma mautelini na ene mauteli ngaliko cia Kisuani Sam Ikwaye ni waweta kana kuma wa corona wa biga va Kenya wosunu malikile mautandithiani mo banene. Angelina Muse ni watumbanisia ilipoti kwa uliku. Ene yanda sekta ni utalii va kauntini ya Mombasa ni mavingwa app ya simuni ila ikwitwa mtalii app na ila ikatethesia athukumi sekta ni utalii kukwata Mauvoo mavata mauwa ikuwa ya corona MOVEA ni wa utalii va Kenya. Kuyanana na director munene wa maundu ma hoteli va Kisuani Sam Ikwaye ni kana kila muthukumi sekta ni ya utalii talasima kwithwa na app
tanzia imwe ya kukitana na uwa ikuwa ya corona na ula uvalokete sector A kwa kilungu kinene. Now we are adding one today in Mombasa County that is going to be very mandatory and a requirement that all our tourism and hospitality professionals must demonstrate and show proof that they've actually gotten relevant, accurate information about COVID, so that we are able to ensure that then if you breach, if we find the mask on the chin, if we find you not washing hands, if we find you not displaying proper conduct regarding COVID, and yet you have been certified from the application, then we'll definitely know that you are not, it was not a mistake, it's actually something you've done deliberately. Oingi ikwae ni wawatakana app ya mtalii app taikutumika simuni sia kisasa kana smartphone ni kana kumanya mauvoo ma corona na ingi kutethesi athukumi sektani kumanya kana aini alama kulika mahoteli ni kana nima kwa atitenza ya ikuwa ya corona. So we have already incorporated this to the Tourism Professional Association, and therefore all tourism and hospitality professional members must be able to download this application, do this certification, because it is now part of their continuous development program, CPD. Kavindani kau ofisa wa wima wa udheu kauntini ya Mombasa, Pauline Oginga, ni wawe yatakana app taikuvikia kutede sevanene na kuwala kunyaika kwa uwa ikuwa ya corona sektani ya utalii na kuvikia kukilia sekta A. To emphasize on the partnership between Health Department and Tourism, this app that is being launched today, we are also going to use it as Health Department to update any sensitization or training that is related to the hotel industry. It gives us an opportunity to upload updated information that come across our desk, because there are trainings we've been doing for hotels, the hotel staff on management in different levels, right from infection prevention control at in the housekeeping section, the kitchen and all that. So this application will allow us to come up, coin the specific information that we'll upload for hotel staff to access and also visitors when they come to Mombasa. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Tuma ngaliko sia Kiswani tuelekele kauntini ya Makueni. Balangwa tanio ya amuika kuyangu masumba ila ikibwezi ya udholoni wasua ni kauntini ya Makueni ni maliana na uteti mudhuku kisioni kiu uneni woka ibinda ila unyubani monini wa kibila cha UMCA kisioni kiu uende na udhenge ya amuikasu measia moma yeti kila kutumika ni ateti kuluandudhe na kumatedhesia ndini wa uteti wo mudhuku na wa idhoko. Mwandiki witu wa Mobokuma kisioni kiu Kennedy Mulinge ni wane na nianamona atumbanisia ngewa ino. Watanio ya mweka kuma wodini yangu masumbani meenda ivindani yote tuwosa kwa ni mnini wambisi wodini nokosa kwa MWEU kwetho wavatena mweka meo tumekani atiti kutoa isi agenda ndhuku siya kuumesi ya mweka valaka vindani kiumo umio kanyo kwa atiti aleme utoa isi uteti wa nduthi waniko na idhoko. Maina nana andikima Mauvoo kisioni cha masimba amwikani mawetaka nane mekuyumia kuwende na kusomethia amwika angi kwithiwa matoto mewana ine atiti kivathokanyo ala mekuyumile kuita kivila cha MCA kisioni ki nundu mavinda maingi amwikani makotha toto mewana atiti na ingi kuumea siasani. Nitwakulia amwika maikete kile matumiwe na ine atiti na twakanya atiti palavonde maikese kutumia amwika nai na kumaete anduthi nondu kindu chuni kithuku na iki kwete waniko amwikani maitu na tuenda isochenda wodini witu. Amwika matakona uwa mondo ni Mutongoi mala maingi amwikani menda amwika alangi ma wodi kusakwa Mutongoi wina mivango mesio ya amwika wodini nitwakulia amwika ala maito methiwe matona kwithukesia ana siasa na sera sio ila mota ibindane thi twendele lumbani muini nikenda kumana na sera ila sio windie nitwatumia akili situ twasa kuwa Mutongoi ula musio ukundrive the youth agenda kwangelekanyo youth agenda ta kuconsider ana youth ibinda yo nengwa tenda kuconsider ana youth ila kwi mawea ma account mumela nikana windie namo ana youth marona kweyukelia valaka vinani kaumenda amwika kwisa kuya Tongoi mono moene indi tukutavwa ula maile kusakwa na twikulia muno ana youth na andu alangi ma kisio kitu twiketikile
andu kumanza kuma kundu na kundu moge ba kwitu kisioni kwitu mogo rutabia tuza kwe Mutongoi wili ono yo aye ithu twazia twenda kwithu kesi ana siasa onde na ndikananda tike ya mwiso twi make decision imwe na decision mboe na decision kurutethia maisha ni maitu nthini wa kila choneka ta ndongo imwe kuumanga na kufuthisia mama muikala mateo makwata kwoko ngwatanio ini enda muika kunengwa ndayani ila sionthe cia utongoi iteo kulanywa ulame ukwata mbau na ula mateo kwata mbau twikulia amuika mangu masomba ward mana wendai ya na mana wendai ya ni iwango sionthe ila sina uneni na asa ibindari kwina siasa cia ngu masomba ward cia usakwani munini na nitwe tikelana kana nitwe umania sieko cia kuuma muika na kibuthia kicha kila kibuthia kila kielekelwa muika nitwe tikelana kana nitwa asia kiekanwe nacho. Jeff Mutie umwe wa muikala methana mamutha monzu wodini no ni wenda Tongoi kwikia mana ni andu take na maililikana wa evindani la myana MWEU umela otaundu katiba ka Kenya kekwendekethia ni nena ndi represent andu ala onde methana mamutha monzu ni kulia kwa ndaiya kethani batoneka Atongoi yonde matone kutuko zida nikana withie ni matono tumanthia mawia na maisisi aingethe nethani batoneka withie bai mundu na tiwanza nondu nitwithira twina thina mwingi muno ukethia twisoma lakini baiuya twiwati twasoma withia andu ala mena mamutha monzi mo mekwikiwa mbe lakini which is not kiaiza onekana kwa tata kuizia nguma zomba ndiaiza kuiwa omwe nyani omwe lakini ndiaiza kwata bandu itina wanzama ya IBC kutangasa kivila cha wodi kwitha kiwasi siasa ni siambisio kwata mwaki wodini no atete kivatho kwa nyama yona nyewendi wa kivila ki na kitumi ni kiwa mwikane mende kama ikieko na nyena atete alame okuna uteti wa ithoko na nduthi. Ndilipoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Ayumbe machama cha waipa cha usunguna wa mwingi ya udhuloni wasua na ula wa kitui ya kati makali mulu ni matete tambia ya chama cha waipa kumosa ula wa mubangithia wa uteti na kampeni sia chama cha ODM na munene wa ngwatanio ya NASA Norman Magaya tanzia imwe ya kukunia malebe uteti wa Kalonzo Musyoka mwakani tuendete. Ayumbe asu measiani meyumbanitie kutumbula uya undu batonyeka kuikithia Kalonzo ni wosa kibila cha usumbi mwakani wangilili na miongweli na ile. Norman Magaya ni when director wa politics katika Wiper Democratic Movement na kindu kimwe tunaumanaza ti undu wa Norman Magaya is a good person. Tunauma tuliano na mea ukana katiba kana memorandum ila twasoibitie ndia fair na kautu enda kuunda kindu kitena loopholes kana kitena weakness one mwa withile alliance timamu na sawa pyu upo wa Norman Magaya ni mundu some maundu ma political science maundu ma siasa na nyemwene ndambire kwa siasa ni nina kuna consultancy ya maundu ma project development kukuta andu kundu tutoza kwa miradi ke kaneza na alama kwa kima somo za mwita strategic plans with no abanga mibango kaneza nela nina kuna weyozu kila mundu nina moza ata client mwaka wa mbeta zuongo kumea wingi ba check cha wangivi ulonge ambeta kumea enenge check chako kuma ngaya ndu asome maundu ma science political science ni mutai wa maundu ma siasa atutea weyo lako some technical eko tawe ko uende chama waze kili chakwa eka kozo ya nosiwe ewo katukunenge weya utukune weya siasa anizibe makwati ana maundu withia aika akuna weyo su either kwebwa kana kuza kwa tuwaza serikali ukakwata bano kisinzo zinosikawa kutu ina vuya ila uiputu aitwaze niwethokie tundu a ODM kana niwethokie tundu a NASA tuozie ni kuya nitu zini wisu uyosu na mawoni make katika uyosu kadhani mawoni matothothethia alliance ino tusobye. Musi wa Emmanuel Mwinde ula withia wa na mamutha mamwanya kuma kisioni cha Mulundi kitui cha Katime na undu wa kutania itina wa kukwata kibila cha ndia kana wheelchair kwa mwana wo musiu utethekie na kibila kiu kuma kwa mundu wa ngoya ula unoni liboti inonthini wa Vilingi wa Mauvoo va Mutongoi TV na Onesmus Chalo nubikie musini usu na tumbanisiange waino.
musi wa Lucia kanini ula ni inya wa Emmanuel Mwinde wina undu wa kutania etina wa mwana wake ula eto Emmanuel Mwinde na withia na mamutha monsu kukwata utethi wa kivila cha ndea kuma kwa mundu umwe ula unonia tangazo inthini wa Vilingi wa Mauvoo va Mutongoi TV. Nthini wa tangazo hii mwaitu kanini ni womisha witano hatetheswe ni andu mangocio lu o undu mwana Tongoi kuma kisioni ki nikenda kukwata kivila cha ndea cha mwana wake. Kila ngwenda utethio munene ni nga kwate wiluchia withwe no atone kuthiaga ikwenzwa na akaibata. Nine ngwenda utethio wa wiluchia kwa wonze ukumbiwa wina ngoyo lau andethesie na wiluchia ndo no twa mwana wanye au sukuma akathibata. Nundu isi niyo challenge ila nene biu. Ndienda yani we mindo ate baiwe nye ndona kwandikwa oyu wa mwi ni mundu nundu wa mwana ono wanyi. Yumwitwinya wa Emmanuel enondu wa kutania etina wa kuona mwana wo ate unyama ila ukutembea otondu ukwelesya. Nyene mwitwinya wa Emmanuel na bwitinani Emmanuel ethi tena thina wa kitha ndathi kwenzwa ni thina kukalabanzo kitha etinda ile nzi muthangani. Pia ukitha ndesa kuthi bandu kuthi choni pia no thina lakini tina wa andu ma Mutongoi TV la manokie ma nena nitu mana tutethesia kubikia ene nzi kunza na after ta wiki omo ube na mama wonie Emmanuel ayonanywa TV ni ya Mutongoi na egwate na aneng tumana kakaliketwe ka mwana wake ona nucio amunenge kwa mutethia na tutungia ngai mubya nundu kuma aketwe nikamutetheche inde kala muthangane kala buka kalini at least no kutembea etembea ka distance ya ivundisa kuthi nako kuthi kwenza nako. Emmanuel NF soyo ya kwitha atona kutembea na kunenge inya wake vinda ivuthu ona kwitha atona kuthi kuthukuma. Kimwana kiki kwitwa Emmanuel nithitwa ngushungulika nake muno na nina moya kweta andu ma Mutongoi TV kuko na masovya story ya mwanake na la masovya story ya mwanake ono nesi otetheka anakwata wheelchair kutwe kulia tutungia andu MOVEA ma Kenya na onze ala medukesia masisi ya Mutongoi TV nundu wa kutethia mwanake ono thilabo mundu bunza kutono mwiwi atei nundu enda asoma aba ndio nasaro matuku mako talo na ketha ni mundu akwatie school ethi aemwe ni mwini mundu ukata sesindu nundu inda ndio matuku modala nasari na at least nune na kakiswahili kinini uketha ni wiwa na thendo no ketha no kwiwa ndo mundu kunena kiswahili yu ketha no wakati kano school athio abundu siondo kano bandu ayatiri ni wakwikondo kwa tondo akwika at least either ne abadhali nundu yukwikala ba mamu akwa ndeso thukuma bandu basa no ethe aba kwino maundu ma mundani ya at least wakwa tondo akwika ya abadhali kuma va Vilingi wa Mauvoo twimwenda Emmanuel ivindaisio hii wende na kwivundisha kutembea na kithila ki ngiripota Vilingi wa Mauvoo kuma Mulundi ila ikitui cha katika kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Muthenyani wa umuthi kundu kwa ukunia utandithya kuya musini wa WOTE county ya Makueni ni kwa bindua na kiwanza cha unua cheka kutumika tabandu wa kutwaisya maundu ma utandithya soko waliu ni wathamiwa malikiti na ula wangwa ni wathamiwa bandu bangi Caleb Chalo wa Mutunga ni wathoka soko ni usu na atumbanisya ngewaino. Kiwanza cha unwana kila kitumika kila wakatano tavandu va kutunia umuthi maundu ni methwa meke vathukanyo Vilingi ndunu ila ya vika vau Utongoi wa soko ya WOTE umuthi unutungie soko vale na iteneva marikiti athosya mama leu mailasimika kwitikila na etambia yi na vala iseso ya kutunana yende yeta tene amwe mathosya ni metha maika ya athowi kana kasoma siota siethitwe na kavinda komo kauma mantha
na vala athosi angi tama makovisi mekwasya mo ona maina nzika ndinezi nendie gwana nebenuki yezo ko yange ne gwana gira ukakoko na ndio na vei victio na makumana na kwarokie bakazoma no siubika na ikoka. No, we are not comfortable because customer lama na kusoeta ko ya no sai mo maizi kula we na so we are facing a lot of challenges because customer wezu kakuja cause haya jui pale huko sai. Ona uyovo undu wa kwitha soko wa marikiti utemwe kwa thosya mama leu ngali kana maloli mama kovisi nimetha na evinda yomu kiwanza niki na vala Vilingi ndunu etha inananyana ndongo isia soko wa marikiti na ula wa kulia serikali ya kaunti kulikila undu na kusisya kana maloli yasu ni mamanthi wa vandu va kungama nitunga MOVEA ta chaledi wa soko nundu wa kutungiani wa pamwe ni serikali witu serikali wa kaunti kuona taila utunia bandu pamwe kitumi cha kushokeania bandu pamwe no kwenda kuwete umwe pamwe na kutungiania koti ditunga MOVEA ulu wa kushokova sokoni tushokeania bandu pamwe ni kulia gavana witu na county commissioner witu nikaenda matusiaisia bala maloli maile kuthinu ndu wa kwitha nitiani we lakini maloli nimeenda mwana wamo nituenda kiwanza cha unsel doa malundu netha wike vithokanyo kuma chuma kivetu na vala neti ya kitungu yetha ithoyo kwa silingi 2,500 keleti nacho chaendeana kuthowa kwa silingi 1,000 ikunia ya malu yetha ithi kwa silingi 2,000 indi thoa maleu angi uitewa kikithimo kuyana na mbesa cia ulo no thoa. Mutongoi TV Vilingi ndunu kuma va wote kaunti ya Makueni ndi ripoti ya Neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Atwaima isululu kuma Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania, Burundi, Ethiopia na South Sudan utongoini wa John Barango ni mambe ya sabali yonda saa ya kudhuthia enendi ziani ila mesilite sabali ya mbeye Dar es Salaam Mombasa balanziani meikonia na ubandi wa miti na kusewe ilabu sia nyamu sia kithekani kana Wildlife Clubs timu nobikie mubakani wa Kenya lungalunga muthenyani wa iyo baloko meile na maende na sabali yo kumudhokea governor wa county ya Mombasa Ali Hassan Joho. We started on 1st of August from Dar es Salaam and we were flagged off by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Tanzania. Today is our 5th day. We started on 1st. We've been sleeping every after 100 kilometers. We've done quite a number of activities right from when we started. We had the flag off, we had interaction with the women's club, we've planted trees, we have donated, we've done charity, we have launched tourism clubs along the way, and we are proceeding. Today we've arrived in Mombasa, Kenya. We entered Kenya yesterday. We had a night at Lungalunga. Today is our 2nd day in Kenya, and we are now in Mombasa, where we'll be spending our night. Tomorrow we are moving towards Malindi. We'll have a stopover at Kilifi, and then tomorrow after we'll be proceeding. We have a team of 23 cyclists, all East Africans. More are joining us from Nairobi. Ethiopians are joining from Nairobi. Rwandans are joining from Nairobi. Other Rwandans, South Sudanese are also joining. The Burundians are also joining from Nairobi. We hope to end, by the time we end, after the 55th day, will be about 60 cyclists doing the whole tour. Tulitembeza baiskeli kutoka Dar es Salaam, sasa tumefika mji wa Mombasa. Na jinsi tulivyokuwa tunatembea na baiskeli, tunajaribu kuelimisha wenzetu kuhusu usafi, kutengeneza mazingira, kupanda miti na njia zozote zile ili tutengeneze maisha ya watoto wetu wa kesho. Jambo la pili, tumekuwa na security ya SGA Respond. Wametusaidia sana kwa barabara. Nashukuru sana juu kwa kujitolea kwao, sio jambo rahisi. Sijaiona hii, kwa maana hii ni muda wangu wa 4 nikizunguka na sijaipata security yenye inajitolea kama hiyo. Asante. My name is Silvanos Makuto. I'm from SGA Security Company, the Security Group Africa. We are happy to be part of this big event, the East African Cycling Safari, and we are providing the security for this whole event. We started all the way from Dar es Salaam, our team from Dar es Salaam. We handed over to us here in Lungalunga.
we are going up to Mtitwandei. We are going to hand over to our team from Nairobi, and we are part of this big occasion, which is running for 55 days. It started on 1st, and Security Group Africa are the sole providers of security for all this big event throughout Africa. You want security, talk of SGA. You want security, talk Orange, Security Group Africa. You are welcome. Thank you. Kocha wa timu wa Tusker FC Robert Matano ni wawetwa atawe kocha wa mwei wa thanthatu kana June Bet King Premier League. Mwaini wa thanthatu nunatetheisye kukwata mwanya wa CAF Champions League kwa kwithiwa newe unatongwetie kupikia matuku 30 mwaini usu. Na ni kuonyesha matokeo mazuri na discipline ya players na commitment ya kila mtu. Na technical bench yangu pia tumefanya kazi pamoja tukaona hii success, little success ya sasa ni yetu wote kama timu, na nimefurahia kama kwa timu ya Tusker kunipa opportunity na kufanya kazi na vijana wangu, na tumepata matokeo mazuri mpaka sasa. Tunataka kuchukua ligi na hakuna siri, lazima tungangane zaidi, na hii pia ni motivation kwa players wangu, pia naona wanaweza pia kupata award kama hizi. Ligi ni ngumu kwa kila timu. Tunaona champion iko namba 6, 7. So una ligi sio rahisi kwa kila mtu, kwa kila timu, na kuna timu ndogo na kubwa saizi. Sasa sana zile timu ndogo ndio zimekuwa kubwa sasa. Ndio zinahangaisha, kwa hivyo ligi ni ngumu na lazima tungangane zaidi. Feeling poa, tumewakada sa team, but nashukuru Mungu juu haikuwa rahisi hiyo month. All in all ni effort yenye tuliweka ndio imepay. I think mi kila season nakwanga tu ni kufunga bao, hiyo ndio inakwanga motivation yangu. Nataka tu nifunge ni kuwe better than I was in the previous. One of his best seasons apart from the one he was at Sony. Why? Because the last 2 seasons he didn't have enough playing time when he was at Wazito. Then we signed him, and immediately we felt his impact in the team. Actually, this is where we wanted to be when we started the league. So I think we are there, but still we have 4 matches to go. So it's a matter of just concentrating, remaining focused, and God willing, I think this is where we want to finish at the end of the season. Nende musesia vauni vongo tinia nzumandi thini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 3:30 ekahangu tungie MOVEA wi mwanya nundu wa kutua kusakua kuendania na kwa kumela twambise mwendo wa saa 1:30 na yutwa minokelelia thini wa Vilingi wa Mauvoo wa mwendo wa saa 3:30. MOVEA wi mwanya kwa awonde alama ilia Vilingi wa Mauvoo mevo andiki maitu Mauvoo la wandethesia kwanzia ya meko ni Sharon Dinda na yuende diumaloka ba studio nienda ukutia mokoni make DJ Biado thini wa kilungu cha Kililimbi tukakoma na ingi omuthenyani wa kwambililia thini wa kilungu cha amuka na indi ni kuendea wikendi ya KYUMWA na kiwio cha ilu tiwanesa.